Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugünkü savağımızda inşallahurrahman İbn Hacer el-Asqalani Hazretlerinin öte çoğun bir alı kitabının kılavuz inşallah. Rivayatlarda, hadislerde okuyuz. Albatta başta bastım orun Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam'a ne kılıp başlayılı? Salavattan başlayılı inşallah. Bir salavat aytıp koyumuzlar. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Hazreti Ali Allah subhanahu ve teala ondan razı olsun, dört ulu halifalardan dördüncüsü olup esiptiret. Oşonun aytkan bir rivayatı var. Ve an Ali'in radıyallahu anhu, Hazreti Ali imni deptir bir söz aytat ki: Men lem yekun indehu sünnetullahi ve sünnetu rasulihi ve sünnetu evliyaihi feleyse fi yedihi şey'un. Üç nerse jönünde söz söyleyt. Aytat kim deyt? Oşol üç nerseden kuru kalgan bolsa, anda anın kolunda eş nerse yok dep bilsin deyt. Başkaça aytkanda, jakşılıktın atынан emnesi yok, bir adatı yok. İzgilik jatından bir amalı yok, siyahtı dep bilsin de otat. Emneken bular degende Hazreti Ali aytat, bular deyt
Sünnetullahi, birincisi Allah Teala'nın sünneti. İkincisi sünnet-i Resulihi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünneti. Bu da ikincisi. Üçüncüsü sünnet-i evliyaihi, Allah subhanahu wa ta'ala'nın avliya kullarının sünneti deydi. Aytat. Sünnet-i Resulihi degen sözdün manisi tuğanlarım, sünnetullahi degen sözdün, Allah'ın sünneti degen sözdün manisi. Kuday Teala'nın bul düğünöde emne kılısı özünün kullarına kebir mıyzamdardı ırolosu olup esettiler. Sen oşol mıyzamlar boyunca yaşaysın degen söz. Oşolordu atkarasın degen söz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünneti degen söz, Peygamberimizden negizi içki düğünösü, Peygamber'den abalı degen söz. Bu rivayatta aytılgan manisini aytıp atam ben sizlerge. Üçüncü, avliyalardın sünneti degen sözdün manisi, oşolordun baskan jolu, oşolordun kılgan iş hareketleri degen söz. Kimdin de jaşoosunda oşol üç nerse bolboso, anda buldun kolunda iş nerse jok deydi. Hazreti Ali radıyallahu ta'ala anhu, Allah subhanahu ta'ala Hazreti Ali dedim ne olsun? Razı olsun. Oşonda Hazreti Ali'den soraşat. Qila lehu, Hazreti Ali'ge aytışat deydi. Ma sünnetullahi. Siz Allah'ın sünneti de ayttınız deydi. Oşol emne dep soraştı deydi. Hazreti Ali cevap beret, kâle kitmanu sirri. Sağa biri özünün sırın amanat bergen bolsa, oşol sırga kıyanatlık kılbo deydi. Sırdı sakto. Allah Teala'nın bizge bergen mıyzam bolup eseptelet deydi. Karasaңыздар. Oşon üçün bizdin alımlarыбыз aytat. Bol manili olgan bir söz. وَهُوَ مَا أَخْفَاهُ النَّاسُ مِنَ الْحَدِيثِ عِنْدَ شَخْصٍ فَكِتْمَانُ سِرِّ وَاجِبٌ. Kaçan kaysi bir insan sağa işenip durup özünün kupuya olgan, sırdı olgan kaysi bir masaleni sağa açıp bergen bolsa, amanat katары bul sır bolsun dep aytkan bolsa, oşonu senin oşol sırdı saktoo emne olup eseptelet deydi? Vacip bulup eseptelet deydi. Vacip. Öte manili. Bizde tilekке karşı bir tuğanın biyakta bir sırrını aytat. Oşol zamatta vakit ötpeyle oşol sırdı vartıp başka bir öge sağa amanat de bir ömağa sır kıldı. Oşonu hiç kimge aytpa dep sırrını emne kılat tigi aytat. Al sırdı boydan çıkıp ketti. Al sır bolboy kalat. Oşol jerde adam balası oşol sağa amanat, bir ömağa bir sırrın amanat kıldı, men de oşol sırdı sağa amanat kılam dep aytып atkan bolsa, sırga emne kılgan bolot? Kıyamattık kılgan bolot. Kıyanattık kılgan bolot. Künöge batkan bolot. Aramga batkan bolot. Aram kılgan bolot degen söz. Öte manili. Oşonduktan bul Müslümandın en başka olgan sıfatlardan birisi olup eseptelet. Keyin Hazreti Ali'ge kayra suraşat. Ma sünnetur Rasuli, düşündüktü. Birincisini düşündük. Peygamber'in sünneti dediniz. Bunu kanday düşünöbüz degende? Kale el mudaratu beynen nasi. Emne kılabız? İnsanlar menen mamilevisti daima jakşı karmayız deydi. Bu mudarat degen söz öte manili söz. Misali
баягы кыргызчада бир сөз барбы? Кыргызчада бир сөз. Müdür деген сөз бар. Müdür. Директор. Ошол müdür деген сөз кыргызчага бул араб этимологиясы араб тилинен келген, бирок кыргызчалаштырылган бир сөз болуп эсептелет. Müdür. Ошол müdür деген сөз идара деген сөздөн келет. Билесиңер, бул müdür деген сөздүн ичинде арабча алганда пайгамбар салсам ошону айтып атат да бул жерде. Бул адам баласы бирөө менен мамиле түзгөндө идара кылыш керек дейт. İdara kılasın деген sözdün manisi, sen ошол adamды kemsintpey, karagla, kemsintpey, akısına kirbey, akısına kirbey, anın adamzattık sıfatına do getirbey, sözünde olsun, kıymıl hareketinde olsun, animenin kaysi bir işti, ayağına çeyin çıgarı olup eseptir. Müdür degen oşol. Müdür degen oşol. Müdür bul bayağı kresloğa jaygaşıp alıp turup buyruktарды oңго солго берген киши эмес. Müdür bul oşol kolunda иштегендерди натыйжалуу бир жумуш кылуусу үчүн буларга эмне кылган? Жол көрсөтүп, üstünde kontrolдөп туруп, жардамчы болгон бир инсан болуп эсептелет. Müdür бул. Ошон үчүн müdür болуу Алланын астында өтө чоң бир жоопкерчилик. Бул биринчиден müdür болуу бул биздин түшүнүк менен эмне тиги креслонун ээси болуу, анан повышение болуу, анан мансаптуу болуу, анан тигиндей мындай. Булардын баары эле адамзатка тийиштүү. Бирок Алланын астында müdürlүктүн дагы эмнеси бар? Жоопкерчилиги бар. Ооба. Себеп пайгамбарыбыз эмне деди? Куллукум мас'улун ан раиятихи. Ар бирөөңөрдүн кол астында болгондор бар. Кол астында болгондор бар. Ошол кол астындагылардын материалдык, моралдык, физиологиялык жана башка өзгөчөлүктөрүнөн сен Алланын даргөйүндө жооптуу болосуң деген сөз. Ошон үчүн müdür болууга шашылбаш керек. Ооба. Жетекчи болууга шашылбаш керек. Жетекчилик өтө оор бир иш. Себеби жетекчи накта müdür болуш керек. Эмне? Башка бирөөнүн жакшы мамилеси менен эмне башкарыш керек. Болду. Демек, эмне дейт? Ал-мударату байнан наси. Ошол үчүн бир ыр бар экен, өтө жакшы бир ыр. Wa darihim ma dumta fi darihim wa ardihim ma dumta fi ardihim. Качан алардын үйүндө болгон учурда алардын дейт баалуулуктарына маани берип туруп мамиле кылгының. Алардын жерин үстүндө басып аткан учурда алардын закондору менен баскарың деген сөз бар бул жерде. Бул өтө маанилүү бир нерсе да. Сый урматты эч качан жоготпо деген сөз. Адам баласы бири-бирин сыйлоо үчүн келди, кордоо үчүн келген жок, накта ошондой. Биз силер менен эмне үчүн барбыз бул дүйнөдө? Жакшылыктарды тартуулоо үчүн барбыз. Эмне үчүн барбыз бул дүйнөдө? Бири-бирибизди ыраазы кылуу үчүн барбыз. Эмне үчүн барбыз? Көңүл көтөрүү үчүн барбыз. Көңүл чөктүрүү үчүн жок бул жерде биз. Ошону түшүнсөк, мен Алланын жер жүзүндө бир халифамын. Могу жерде бар бирөөбүз Алланын жекеме-жеке жер жүзүнө халифасы болуп эсеп. Халифа деген сөз орун басары. Кайсы жаттан? Алла Тааланын коз 99 ысмы шарифалары бар. Коз ысымдары бар. Алла Таала кечирүүчү, Алла Таала ырайымдуу, Алла Таала боорукер, Алла Таала ар кандай коз ысымдары бар. Мусулман баласы бул дүйнөгө эмне үчүн келди дегенде, Алла Таала ошол коз ысымдарын чагылдыруу үчүн бар деп айтат. Ошон үчүн сен жашооңда эч кимди кечирбеген болсоң, анда мен Кудай Тааланы кечирүүчү катары тааныйм деп айтууга эч кандай бир укугуң жок сенин. Себеби сен эч кимди кечирген жоксуң.
Ya Rabbi sen kechirimdүүsүң, meni kechir. Kantip kechirim surayсың, özüň hiç kimdi kechirbeseň. Ya Rabbi maga ırayım kıl, özüň hiç kime ırayım kılbasaň, kantip Allah'dan ırayım surayсың sen. Anda sen halifa bol birinci, Allah'ın halifası ol. Keçir, ırayım kıl, jardan ber. Andan keyin Allah'dan sura. Oşondan nakta halifa bolasың. Bul aytılgan sözdөрдүн içinde bulardın bari kamtılgan tuğandar. Paygambardın sünnet emne degende el mudaratu baynan nas. İnsanlar arasında emne kılasың, jakşı muamelede bolasың deydi. Anan gelip suraydı da. Üçüncü sura. Ey Hazreti Ali. Bul avliyalardın sünneti emne dep aytat. Avliyalar masalesine gelgende ahl-i sünnet vel cemaat akidabızda biz aytabız el avliya'u hakkun dep aytabız. Bular özgöçe kullar. Avliyalardın avliyalığına işenүү ahl-i sünnet vel cemaattın negizgi doktrinalardan birisi bolup eseptirildi. Ava. Düşündükte biz işenemiz. Avliyalardın kolundan çıkan karamatlarga da işenүү bizdin emne akidabızdın negizden bolup eseptirildi. El keramatu hakkun dep geledik dedi. Abu Hanife rahmetullahi aleyh'tin El Fikhul Ekber kitabında tak, dana bular jasılgan. Oşonda işinemiz. Özgöçe kullar bular. Özgöçe kullar. Oşon için Hazreti Ali'den suraydı. Hazreti Ali radıyallahu ta'ala anhu oşonda ulu bir insanımız. Avliyalardın kevin kılıp atat. Bular avliyaların sünneti emne degende Hazreti Ali aytat ihtimalul eza anin nasi. Emne kılgıla deydi. Adam balası kaysi bir insanlar sizlerge bir ıza alıp gelip jatkan bolsa, aga çıdaysın deydi. Sabır kılasın deydi. İnsanlardın ızasına sabır kılasın. Öte or, jеңil bir iş emes. Oşon için avliyalardın işi bu. Oşon için avliyalardın işi. Kim siyahtı? Abu Hanife rahmetullahi aleyh siyahtı. Abu Hanife'nin cöğüt bir emnesi var bolçu, koşnası var bolçu. Abu Hanife'nin koşnası ajatkanasından çıkan ıplastıktardı Abu Hanife'nin korozunun aldından arıkta ötkörüp ağızıp koyucu eken. Abu Hanife rahmetullahi aleyh oşonun ızasına 2 yıl çıdadı. 2 yıl gelip durup bunday kılba dep aytkan jok deydi da. Bir günü bul ıplastıktar aguu toktop kalıptır, arıktан akpay kalıptır. Ana bul koşnaga bir nerse boldu okşayt dep barıp koşnasına ziyaret kılat eken. Rahmetullahi aleyhi. Kirse tigi ölüm töşөгүндө жатат. Tigi aytat, sen emnege geldin dese seni жоктоп коюн деп келди. Köptön beri senden kavar jok dey, sen kaydan bilesiň? Sen menen сүйлөшпөйбүз, эч нерсе кылбайбыз деп айтат да. Koşnam deyt, senin bol ajatkanаңдан чыккан нерселер deyt, menin үйдүн босогосунун алдында эле акчуу deyt ошондой. Анан bir gün токтоп калды. Сага bir нерсе болду окшойт деп келдим deyt. Sen ошол үчүн келдиңби деп атат. Ооба. Sen ошол 2 жылдан бери ошого мен сага алып келген ызамды тиги атайын кылган экен да ошону. Жөөттөрдүн өзгөчөлүгү. Жөөттүн өзгөчөлүгү бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан баштап туруп, азыркы убакыт мына азыркы секундка чейин сөз сүйлөп атам го. Азыркы секунд чейин мусулмандарга зыянды токтотпойт булар. Жөөт ошондой, жөөттүгүн кылайт. Жөөттүн негизги максаты мусулмандарды жок кылыш. Кайсы жерде болбосо булардын святой болгон иши ошол, мусулмандарга зыян алып келиш. Булар ошону эмне көрөт? Ыйык көрөт. Ошол да ошондой кылган. Abu Hanife'nin aldığında gelip durup tigi aytat, "Mağonda sen emne üçün geldin? Oşol üçün geldin." dedi. Sen tigi emeň toktotup kaldın. Aytçı deyt, "Çındыгында seni oşol nerse alıp geldi deyt bul jerge." Ova dese aytat. Taң kalat tigi. Taң kalıp turup aytat da oşol jerde. "Men saga ziyan alıp gelen dedim, birok özüm ziyan tarttırmın" dedi. "Senin dinin kanday jakşı bir din eken" dep oşol kişi al jerde Abu Hanife'nin anın ağa bergen ızasından ulan
Сабыр кылды да, ошол сабырдын түбү алтындап атпайбызбы? Ошол сабырдын натыйжасында тиги жөөт келме келтирет. Келме келтирет, ошол жерде ла иляха иллаллах Мухаммад Расулуллах дейт дагы, иманын куткарып, акыретин абад кылып, Абу Ханифанын берекеси менен бейишке кирип кетет. Ошон үчүн бул кимдердин амалы? Ким ошол ызаага сабыр кылат дегенде, аулиялык сыпатка ээ болгон инсандар кылат. Демек биз ошого аракет кылыш керекпиз. Кудай сактасын, мына эмне алыс кетпей эле коелу, мына могу жерде машинелер эме болуп атат, тыгын болот, тиги болот, уруш болот, сөгүш болот, жумадан кийин иши кылып жаман эле иштер болуп атат. Кол көтөрүүлөр да болгон, өткөндө бирөө жамааттан бирөө биздин могу жерде караболчулардан бирөөсүн жаман чаап жерге жыгыптыр. Видеосун бизге көрдүм, мен уялдым да. Аябай уялдым. 5 вакытка келген ошол биздин Аллах деген дуа кылган, чыгып туруп аны чабат. Эмне болсо болсун, ким тура, ким тура эмес, ал маселе эмес. Сенин ошол мечиттен чыгып туруп бирөөгө кол көтөргөнүң бул уже сен тура болсоң да сеники тура эмес да. Сен ак болсоң да сеники кара, тура эмес бул нерсе. Сен Аллах менен жолугудан кетип атасың, жүрөгүң таза, оюң нукура, иши кылып сен чыкканда момун болосуң, жок кайдан. Ооба. Эмнеге мындай болуп атат? Биз исламыбыздын, динибиздин сырткы өкүмдөргө маани бердик да, ички болгон өкүмдөргө такыр эле маани бербей койдук. Көрө албастык кылбагыла, менсин текебирдик кылбагыла, ужуп өзүңөрдү бийик көтөрбөгүлө, сыяктуу эмнелер бар, өкүмдөр бар, аларды мен тарбия кылбай калдык. Ошонун натыйжасында корс эле болуп калдык. Алла Таалага эң жагымдуу болгон, Алла Таала кимдерди жакшы көрөт? Алла Таала кимге мээримдүүлүк назары менен карайт? Мындай ачууланбайт, такыр ачууланбайт. Кимге? Жумшак мүнөздүү болгонго. Мүнөзү жумшак инсандар бар го ошол. Жумшак бол. Аллах буларга өтө мээрим менен карайт да. Мүнөзү жумшак болуп ката кылып койсо да мээрим менен карайт Аллах субханаху ва таала. Булардын күнөөсүн кечирилүүсү корс адамга караганда эмнеси шанстуураак болот. Эмнеден улам? Жумшак мүнөздүү болгондугу үчүн. А бизге бир аз жумшак мүнөздүү болуп бир аз оор, себеби биздин өзүбүздүн табиятыбыз корс болгондугу үчүн эмне кылыш керек? Тер төгүш керек да, жумшак мүнөздүү болуу үчүн бир аз өзүбүздү кармайбыз. Кээ бир улуттар бар, алар өзүнүн табияты жумшак мүнөздүү. Могу Малайзия дегендер бар, Индонезия деген, буларды карасаң эле тим эле периште да буларчы. Ооба. Урушкандарды көрбөйсүң. Мына умрага баргандарды билет, ажылыкка баргандар билет. Булар ошончолук тартиптүү, ошончолук бири-бирөөнү сыйлайт. Жылмайып эле жүрөт дейм. Жылмайып эле жүрөт. Мондай каштарын эметке бүркүп алган бирөөнү да көрбөйсүң да. А биздердики болсо нормальный эле позициясы мондай да. Бул нормальный деген сөз да. Ооба. Бизге бир аз оор жумшак мүнөздүү бол. Бирок биз оор болгондугу үчүн соо ошончолук көбүрөөк болот. Ошон үчүн пайгамбарыбыз эмне деди? Бир тууганыңа жылмай эле койсоң садака болот. Чөнтөктө чыгара турган акчаң жок болсо, азыр эле ошону кылып койчу. Оң жака бир жылмайып кой, сол жака бир жылмайып кой. Болду тууганым. Кетти сенин кошелёкко, эмеге сооп. Ошончолук оорбу? Бизге оор. Бизге оор, биз жылмаюуну анча деле жактырбайбыз да. Кана бир кылып көргүлөчү Алла үчүн. Бисмилла, карасаң кылбай жатасың. Бисмилла кылып көргүлөймү Алла үчүн да? Мына, бисмилла мен баштадым. Кабыл алып коюңуз. Бисмилла мен баштадым. Кана кылып коюңузчу, сүннөт да бул. Бирок кара, настроение 5 болду, баардык карасаң. Кыймылдап калдык сразу эле. Ошондой болуш керек биз. Бүгүн эмес, азыр эмес, постоянно ошондой болуш керек. Биз үйгө киргенде да ошондойбуз да. Эшикти ачканда эле мондай киребиз да. Анан талап кылабыз. Сен мени жакшы тосуп албайсың, сен тигиндей мындай деген. Ооба. Бул жерде бул маселени токтотоюн азырынча.
Demek ihtimalül aza деген öte manili olgan bir nerse. Oşol sebepten bu Hazreti Ali'nin sözü ulanıp atat. Oşonduktan deyit de men amile li ahiretihi kefahullahu amra dinihi ve dünyahu. Kim deyit? Жашоосунда көздөгөн максаты жалаң гана акирет боло турган болсо дейт. Адам баласынын приоритети болот, перспектива акирет болуш керек. Ошону гана ойлойт. Кайсы кадам басканда өзүнө бир суроо берет. Токто, мени ошол кылган ишим акиретте кандай мен үчүн? Ошого жараша кадам баса. Мен амиле ли ахиратихи, ким ошондой кадам баса турган болсо, ишинде, сөзүндө, кыймылында, жегенде, ичкенде, уктаганда айырмасы жок туугандарым. Ошол учурда эмне болот дейт? Кафахуллаху дуньяху ахира. Дүниөсү катары жана акирети катары Кудай Таала буга жетиштүү болот. Башкача айтканда, Алла Таала бул адамдын бүт акыбалын оңдоп туруп, жакшылыктар гана буруп коёт дейт, карай. Сөз жок. وَمَنْ أَحْسَنَ سَرِيرَتَهُ أَحْسَنَ اللّٰهُ عَلَانِيَتَهُ. Kim içki düğünösü menen alektenip, jürögün tazalagan bolso, içki düğünösün tazalagan bolso, Allah subhanahu teala anın sırtını özele oңдоп koyot deydi. Ova. Öte manili neresi bu? وَمَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّٰهِ. Kim Allah menen ortosunda bolgon mamileni oңдой turgan bolso, oşogo köbürök mani berip, Aslihallahu ma beynehu ve beynen nasi. Anın deyit, insanlar menen ortada bolgon mamilesini Allah oңдоп koyot deyit. Sen kim menen mamileni oңdop birinci? Allah menen deyit. Ama Allah menen mamileni oңдоганday bolot. Men amile amelen halisan miner riyai vel ucub ve tesmiye deyit. Mana o yer şarkıda aytat da. Allah menen mamileni oңдоо деген сөздүн manisi, amal kılsa bir gana Allah üçün amal kılat. Al amaldın içinde riya bolboş gerek. Riya деген söz körsün, el körsün üçün. Ucup bolboş gerek. Maktanu, men kanday jakşımın, oşonday kılıp atam. Riyadan bul ucup var mı? Ucup. Özün jaktırıp amal kılуу bul riyadan da jaman. Ava, riyadan da jaman. Anan ve tesmiye. Tesmiye деген söz başka biri uksun da. Men bir kılganını da uksun. Tigi uksun. Biri uksun dep kılat. Hava. Oşonday. Ey, tuğandarım. Allah için amal kılı degen nerseç? Allah için. Dünyanın en kıyın amalı. Namaz okuş. O or masale emes. Sadaka beriş, or emes. Acılık yok. Hiçbir or amal yok. En oru oşonu bir gana Allah için kılış. Allah için kılış. En or oşonu. Bir günü bir padişah niyet kılat. Men bir meçit salam. Meçitte deyit, menden başka akşa korotpoyt. Allah üçün oşol da. Tamağın da, ustaların tamağını özüm berim bari, büttü. Meçit büttü, bari ayağına çeyin çıktı. Azıl işleri olganda, штукатурка, mutakurka bu işleri gelgende, anan bir gembil mamay gelet dağın, eştirse жоқ, bunday bir ayran alıp gelet ustalarga. Allah üçün men dağın biraz jakşı iş kılıp koyun deyip ayran. Tigi ayranı kabul albay koyuşat. Demeden padişahdan buyruk geldi deyip, akçam yok, ersesem yok. Жоқ. Padişahdan buyruk apake albay isteydi. Tigi anan kayırıldı, kayra ketip atkanda 2-3 şagıl taş var mı? Şagıl taş. Alat dağın. Allah'ım sen mi niyetimdi bilesin deyip bayağı rastları kırgıtıp ketip kalat. Meçit büttü, açıldı, sal namaz okutat, tigi padişah düşündü, görüp atat. Kıyamat kayım Allah'ın astında. Allah'ın astında kanday amalların var deyip aytsa, tigi aytat. Ya Allah, men jalan gana, emnen başkasını bilmem, birok bir neseni tak bilem deyit da. Men jalan gana sen üçün oşol meçitти kurganmın deyit. Ya Rab, kabul bolundu bu degende, tigi kempirdin halis niyeti olboso, senin bul amalın kabul bolboyt deyip aytlar deyit. Oşon üçün halis Allah üçün niyet kılı öte or nerse, oşonu kılalgan insan
ошону кыла алган инсанды эч нерсе сапыра албайт. Шайтан да ага зыян бере албайт. Сырткы күчтөр да ага зыян бере албайт. Түшүнүктүүбү? Башкалардын настроениясына зыян бере албайт. Байлык да зыян бере албайт, кедейлик да зыян бере албайт, ачарчылык да зыян бере албайт. Ал инсан сахабанын эмнеси тимсали, сахабанын дал өзү, прототип, аналыгы болуп калат. Аналог сахаба болуп калат. Сахабалардын ниети өтө таза болгон, ниети Алла үчүн болгон. Сахабалар өткөн сыноодон кыяматка чейин бир мусулман өтө албайт. Эч качан өтө албайт. Сахабалардын жашоосу бизге үлгү катары Алла Таала ошон үчүн берип атат. Ошондуктан сахабалардын кээ бирөө айтат, сахабалардын кемчиликтери бар, сахаба тигиндей мындай тууганын бир жерге жыйыштырып, бир нерсени мен сага айтып коеюн. Алла Куранда радияллаху анху ва раду анху дейт. Сахабалардын бирден бар. Азирети Абу Бакырдан баштап туруп, Азирети Вахши радияллаху таала анхуга чейин. Ичинде Муавия дагы бар. Барындан разы болду Алла субханаху ва таала. Ва раду анху, алар да Аллахтан разы болду. Биз да разы болгондордон толук кандуу разы болуп туруп, биздин милдетибиз Кур'анда Алла бизге буйрук берет. Rabbana gfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Бул дуа бар, бул дуа. Сахабаларга кылгыла деген дуа бул. Я Рабби, бизди кечиргиле, жана иманда бизди ашып кеткендерди. Кимдер булар? Сахабалар. Биз сахабаларга дуа кылууга милдеттүүбүз. Кур'ан ошону айтат. Ошон үчүн туугандар, жакшы бир мусулман бололу, жүрөк ооруткан эмес, жүрөк жылыта турган мусулман бололу, жылмая турган мусулман бололу. Мусулмандарга бир гана мусулман эмес, деги эле адамзатка пайдалуу алып келе турган мусулман бололу да, башкалар да мусулман болсун. Биз мусулмандарга жаман мамиле, мусулмандарды кой, башкаларды жакшы мамиле кылабыз, мусулман болсун. Ооба, баары мусулман болсун иншалла. Аллага иман келтиришсин, акыйкатка жетишсин, бейишке ээ болушсун иншаллаху рахман. Субхана раббика раббил иzzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi rahmatihi ya rabbal alamin. Allahumma salli ala